Iyang hukaselelia mainko. Ay chingal sagaratan kapung o wow pan kupran sa machel coach. Kay poni ponorok so kon pon peyu. Pachuan mauniki isoko likan ko nanalang ko o nan kanyikan. Ay chingal wow choro rangkop nan win pon pay. Karyangon kop na speaker kay sakeo and pon pay state legislature uyang amusong kawatakosanat kan chorus. Pon ki son kopong lapalap o yang amoy son kopong kan chorus samurokan o lapalap kaiti o sustakan chorus nan palyang momotso chiang o government o bachewan waon ki chon way unsa. Yet sa machay runway cho sa mamay son baba frauding furniture maban bachewan pakita hautaban rompukach. Irakayo yay presentation and sign off video project ang sponsor kan sang namayas office stage. Nimas riyesak payo pariyag riyesak limao namayas office stage. Pachewan kasale physics stage sign off video project. Marabachewan chapyatar katak pa nan sampungan pa pariyag riyesak payo. Ang irail sponsor kan ma uchingatar o Pachuan Fund Project Watch. Program Watch Chaptagla kay Sakewala Monstawas nan Fusion Restaurant Conference Room nan Colonial. May Pachuan Maya MC ni Program Watch Mr. Mafred Miguel. May Pachuan Maya Aman Board Member and Namayas. O Pachuan Lukayang Miss Wicher Kalio, Yay Program Director in Physics AH, Ongni Sagaratan Kasam. Hirain kan mebacho sang obusan kopna o yang bachao nan program watch. Yay son machel kopna moin ponpe the Honorable Stevenson A. Joseph, Chief of Staff Mr. Benjamin Rodriguez, Ponpe State PIO Mr. Patrick Petrus, Speaker in FSM Congress the Honorable Hesmond Moses, Senator in FSM Congress the Honorable Merlene Abel Alfonso, Mabachuan Walianto AA Gadaway o Genesis Corporation Nanwin Ponpe, Waliapan Paranui Resort o One World Plaza, Mrs. Trisha Panuelo, Waliapan Department of Resources and Development Acting Director Eugene Eperiam, Waliapan Office and Tourism Chief Gugulain Kalan, Waliapan Plugs and Company Mr. and Mrs. Max Iriarte the Sokyo o Achmal Warak, Waliapan Chatesa, Mrs. Pencilina Sesam, o Waliapan Moses Insurance Executives, Mr. Rasio Moses Jr. Waliapan sponsor kan Masochiang Bachang Program Watch, Yay Evasam Development Bank, Med Farm Clinic and Pharmacy, o Floor Leader, 23rd Evasam Congress, the Honorable Quincy Lawrence. Commissioner and Physics Age, Mr. Peterson Sam o Mr. Lantan Cook, Pachuan Lugabanor Lapalapukach, Poran Masani, the Pachuan, Kuwait Project Watch, Muanapan Pachuan Release, the Kalangata, Ongway Pakon, Owiala Tupsawan Tatak and Physics Age Radio Station. Presentation Watch, Mpan Pachuan, Kaim Sagala, Review and Project Watch, o Konabta Sangair, Commissioner and Physics Age, o Mr. Lantan Cook. Murin Kasansaldan Project, the Kilal Mogat Watch ang sponsor kan Kopnan Wayne Ponpe the Honorable Stevenson A. Joseph, Pachuan Walian Tier Obisan Kopna o Kampa kan Mepachuan Obisan Kopna o Pachuan Kosapal Kabanglak ang sponsor chorus, Melel Irailakan Sang Balian Private Sector, Puegu Chuch Mesansal Nan Project, Melel Bill Pachuan Kapungong Sauluk and Iran, the Mr. Lantan Cook, Puegi Inanten Oraman Watch, Pachuan Poita, Puegi Yachingal Ngong, o Koyak Nan Palian Uyakasto. Pachuan Taula o Yachingal Kapungong Chun Tatakan Physics Age, o Namoyas, Puegu Chuch Pana and Tatak Makapayatar Project,
kasampal o langanwach. Kaimsaklan and program yay pachitan kasilko and kapung the certificate hong sponsor kan mayang air coach the bacho nan review and video watch. Submachel Gopnan Wayne Ponpey or Chief of Staff Mabachewanta Certificate Coach or Sponsor Chorus Sangan Government or Private Sector Chorus. Hirokoryang Ye Kaunan Puka On Board and PPA. Wrong Sang Kasaleja First or Option Kopna and Wayne Ponpey. Nimas Rie Saktuari Tre Saklima Kopnan Wayne Ponpey, the Honorable Stephen Sunny Joseph Pachuan Patar, Kaula and Puka Eo, Ong Mrs. Limanman Elgumberger, Ong Member Kau Pong Pon Board Authority Board of Directors. Mebachel Mrs. Elgumberger, Nan Kaulan Pukawat Chia Chingalwarak, Mr. Bernie Elgumberger. Governor Joseph O Board Member Kau Mrs. Elgumberger, Pachuan Miara Chingal Kapung, Melel Ong Legislature Kaisake Wanwin Ponpey, Puerto Chuchlap ang Pilipilwach o Pilnankaulan buka mabachuaning sakla. Kopna Joseph Bachuan Taula na National Sakarata o Bachuan Kasampalpan Bukawach ang Pata Pukuran Way o Mrs. Elgum Berger and Nian Saukorus ken Kachaman John Way Niapan Pachoyang Nan Puko Kasampalwach. Hirokasliu o kaim saklanira Yay kuchi impiokai o ranan chiak par yagatre saklimao. Nimasili sakay or yagatre saklimao. Kuchi impiokai o ranan chiak yagatre saklimao bachuan wiyawi. Nan mos and malan club nan ko sapay nan win kuchi. Program which of the club to awala palmensa o orala and ranan impiokai o chiak which yay magachi chiki. Kasampal ki uyapan yeyas o kabgabag wach nanwin kichi, saran kichi ran wach lakab o ranakan meban pachoto. Mawia MC ang program wach ye Mr. Presler Martin. Nan program ye kachti and labalabako ye isunankan anwin kichi, la kananon lang kichi, rosa kichi, o saman lang kichi, pachang nangkan ye, lev, rose pain, o katsama. Mabiliang pachang nan program and impiokai o chiak wach ye Vice Speaker and Kaisake Wan Ponpey Legislature, the Honorable Makara Miguel, Waliapan Wayne Kichin and Momotan Legislature, Senator Alfred Ladora, o Senator Harleen Moffitt, Waliapan Pingalap non Ponpey State Legislature, Senator Gugu Abis Jr., Wachmal Warak, Senator-elect of Evesam Congress, the Honorable Jeremy Mudong, Mayor in Colonia Town, the Honorable Kumar Pisa, Ambassador in U.S. of Evesam, Her Excellency Jennifer Johnson, Ambassador in Australia on Evesam, Her Excellency Jenny Grant Carnau, Ambassador in Japan on Evesam, His Excellency Nobuo Kagomiya, Deputy Chief of Mission Mr. Li Wu, Mabacho and William Ambassador of the People's Republic of China, UN Residence Coordinator on Micronesia, Mr. Tapan Mishra, Song Kopung and Wayne Kichi, the Honorable Dixon Santos, Speaker in Kichi Municipal Council, the Honorable Salvation Salvador, Director in Finance, Mrs. Sina Lawrence, William Albus Chakan, Sang Agriculture Land Grant, o Albus Chakan, John Way, Panaynay, o Koros Mayangkoch, Tabacho, Nikichi Impiokai o Ranan Chiakoch. Juan Baron Frederick Albert Mabachuan Wiayer Lolo Takasagas and Richungata Uyokanach Tasakeo Mek Komati Bachuan Konopta Korankawi Kochti and Ran Kasampalwach. Sagaratan Kasamayo Bachuan Wiawi Sang Crown and Pile to Mr. Winsner David Nia Bachuan Kasamo o Lukayang Labalapkan o Koros Makach Tabacho Ongnan Program which Yay Kasansalpan Pain Sakachay Tachay Chingal Tupsaw and Ponpey o Sagmachay Chia Kasampalakan. Lugad Mala Panwin Kichi, the Honorable Emerson Eberiam, Pilpachuan Chingal Sakarata and Kabasa,
Menes ang tatak animpio kay wach kapung ang rail kan makabayatar o pachiwantor ray chingal tupsaw mayang pacham kachimpio kay o bulkapung ki ang karas mayang kach tapacho Kuranyang pachawan ran ang chiyak yagdre saklima. Masan eo sang isanan kan and wain kachi niya masani Kailangan ang member niya ay kumataratan. Tapi mau kan buat teman-teman pun murah mencari pun amanuan saya. Karena dah jaga kerjanya orang di kau jangan tetap berang. Hai keluar kerjaan pun. Kah murah masalah dalam nama dia pun itu. Kau nanti labin orang Rosa, Saumelang, orang di Nanalep, Champagne, Rose Pain, Rosa. Oi, dengan orang itu wasai, konsumen koros. Nama tuan saya cerita kan koros, Rongen boy, cuma sekarang koros dan bunyi. Dengan bawa lagi Vice Speaker and Bombay Legislature yang memperkenalkan lebih besar Kerala. Dengan bawa lagi buat malam Speaker in Sokonadi kan contoh pun lakukan Wayne Kitty. Dengan bawa lagi Mayor and Colonial Town, we got on Tehran. In one of the members in diplomatic corps, Bachelor and Chorus, we have done way come to the ground. One of the so much chorus, South African, not to realize, Open chorus, Evan of Dan, Uran. Ranwat kail katana kailan kawa wawan di sabul madai ranan kasada wansa o wanse sabul mangwen kiti ranan ran ye masih isa arupegi kainan itu ran saraw ya kusanat pasane di baba pasotong niya wiba amman ragaliya sanay wag ranwat piluya sabul mangwen kumbe ranan kawawi kiakan wajibong. Kailangan ang sumat ususit koros wana may tetap makapayata kasarawan ram. Dahil kananane karena serela subsaukan pemuya kuasa dan yeyas korosan mo. Dahil kananane kaya neta sa pulmatay cerika waran anda pensa katrai bukan sang kamera cerika nanda turunan mangoy omata anak saya bangkap taramut maka anak itu o iraila anda pensa katrai dan banana na kau na bang katrai tuwang kapal euran dan kanana wiyakila kain sa katay dan wiyakila sa urmatay siya kanana sa wasang katukutuhan siya kaya say masang kaway dyan sa wastuto at ay option 2 kan manlap kan kaway dyan sa wasan sa wasakan ang sa usatakan kanana apali kapay ka matukay surto Patugati, idap tayo todo. Karena anak kesambal o apa diwan sila. Nas, niyan sa umet. Sa piniren, sa panaman ng subaidigan, aramas kan tilipata aray wasan toto ke mokot. Aman mawal kan tumalan ki mokot priya. Eu mokot men no poi.
Ayo mekan apalagi atau kontanai. Mango, one shop to the waiter. Kapital Jodula. Imagara kata anak pasan mau. Autakan siapa kan? Pasan kausan, pasan motuan, pasan apa ni tupsawan nubui, pasan sausau, pasan muatum, walakan. Jab terkelar oanane, jab terkelar tananane, abailanane kan, gue yang gak kotes. Sagada awad man papi kan kuburan kanay na ikor. Kaya kung na bada ulit dalil kitay soto kung na isarikan man lapin sa katay. Ay sakar na umat may naliw iyang kanay na ikor. O ibang iyan sawat sakar kita may umiyong nagkatuloy diyan kan mga sa ukset. Gawia sa punman way kiti iroiso namatay nama nagbawewe di tatang kitwai kanya raya tiyan kan ramon may kap tatang kujor ni tatang kan yung lawan may kalobiyang doon waywat iray kan mas kayang kado to pwede nakon programa kan makwakit kaya ran pekerja di tengah jangan makin cerita ayah mesra Murin masan wach ye kamaj takalak chiakan ma konuk tasang chong school and unpaid school o Israel Queen and Kalak and unpaid power ecotourism o Kalak takamaj pukach pilwiya kasansal pan sawal machel chiak niya pachiwan sansal ni mom nangis o mokat sang Queen and Kalak pukach. John School kan sang unpaid school pilpachiwan kasale tupsaw kan makunwiyata lili tog o pilmaran tupsaw pukach. Niyan sa makamay takasansalan siya pukach pachiwan wiyawi chanak and tupsaw o man one south o one set may pachiwanarano pachiwan chapta o obusan lankran may pachiwan wiya chanak pan kapwa o tupsaw pukach. Sakarata eo pachiwan wiyawi sang Lucan Kuchar, the Vice Speaker and Pohnpei State Legislature, the Honorable Makar Weekend. Nanachmal Sakarata, a pachiwan kasaleta o kawawita kasampalpan sa machetchiak niya chelwia men Pohnpei. Kichain and kolakol kasampalaki o katakatar wiya katawto kuktokan. Puan ka kanati tiyan murakan. Muran sakratawa chaye pachitan paitakan nan kichi impio kai and parwach riyakatre saklimao talian wansa wanset man me bachuan yang wiya impio kai wach obel puin and cook the cookie pin sakachay the local food niyan so wacha pil miyak sakas pil bachota ang puin and kamoich kala kanchiyak o damasensal sangam C. Martin Magsagas Pugaj, Pachuta Sangachi Municipal Government, O Pachok Nuwaran Moni, Ong Queen, Mapaitar, Nankachimpio Kairiagatre Saklima. Sagrata yung mabachuan kayong sagala program rano, ye sagaratan komur pachti, o sagaratan kapung, mabachuan wiyawi, sang lat and anon lang, the Honorable John B. David. Juan Baron Frederick Albert, mabalbachuan, Wia Lawlaw and Rachungati o Kaim Sakalan Kichi Impio Kai o Cultural Day Pariagatri Saklima Wach. May gomechi yaw taban sok machero ran wach. Sabachuan Lugay Chapubrakan and Kachin Sabali Radio Physics Age Hong Rong Kabukan Mepankan Pachotomo Kalangan o Kasalelia Michael.